Dolamara malasi diplo alang royalong RCC adalong kikimpon amo kebang be teknik. Usuka havar ke had regional committee tumpen therangke amai ke phapon. Havar ke had BJP klembang pha tumpen methang mondola sai hamalong therangke amai ke phapon. Lakha krepli korkanthi MSC constituency ardo dongkaching thu pathwak lamalong congress aya songa tumpen tor program ke padupon. Ini beta thang bang nili thare rupsing tongbi. Sorkar pendola mara malasi diplo alang royalong RCC adalong ke kempon amo ke bang betikti. Kedam tang phai kunya cheklo ni phai kreptiar ni lakhain ko era trok dor baguri constituency ke parlo dolamara malasi diplo alang royalong RCC adalong non ki kempon boma de malong an nilitum News7 North East apheran ke atum kahumri dampen labangso RCC adalong ke kempon kesai oi mate amo ke bang be amohor paklang ponikbo. To tangte langik tha Tora baseng long nang po. Yok hilung po. Lapuson RCC adolong ke kempon kesai oi mate amo ke bang be asai radatum thekdun dong si nilitum apherang ke aphan berta nang pachinilo bangso aphi adimalong an damsi radatum pen bangso adolong ke kempon ning ke phofela pen ningkang samse chepaklang pon alam the mumthid nikha kachinghon News7 North East kelang aradatum Labangso adimalong nilitum News7 North East ahin pen na homre nang ko athegel hen lo rara tumpen jitula so dolong ikim poning kang samse apthak berta nang pale sinile tumla dakha adiman na homre nang ko la sinon rara tumpan etheni ka jupon je phan arjupon sina ikim pen apthak nang le tum rat tumpen ning kang samse apthak nang le tu ko pc ning je pon je le pen pon je nili tum pu poni gila lo nili tum phan government pe nangi pi hormu jong si ni tum ha contractor to mi se nang claim pp bulute nili tum phan ke batai ke long long dim ke sarkar nang pp so posi la non nangi kim pi bom nang claim pi bom ma dolong bang mi sen pe nili tum phan nang claim pi nangi non nili tum ki thek long bang ke nili tum phan nang claim pi pa mi mi la nili tum ki thek long lo ka hi no adim la posi nili tum mang adilong tang pa mi me ko pen si ni tum mang nang pa tang pi pa mi nei la si nili tum rat ke hoi pen itum chuni lo council ke thege ding dum phan pen ching lo la pen la contractor sitami ki claim gi dam long chilang dun de aposi la cement bali la pen te la kadogave chips amokha da ki pipa meme langroi agrever ki pi posi ni pini la sonang thege klang posi mi sen pen la repairing pa mi nei a room pen ke bank la ke kitia da chitonte la nili tum chini ke madu contractor li rang khan da la nili tum chini la si tum han ke bonai pa mi nei la akung theng pen si mi sen sang ti arlong la pen chip pi pen si mi sen pen bunai nei la sin tu maki mang dolom ra ra ki mang la hen ko vini tu maki du ki sung phana pa jog si sarkar na pilo basi mi sen me si nili tum phanang pi nei nili tu ki mang nili tum dolom ra ra kar i hedung ni tum phanang pi ben ta no nang klem pi pa mi me bute nili tum bare bare chuhang nam ta sarkar ne pi basi nang ki pi husi ni tum phan mi sen na pi nei la sin nili tum contractor la pen la MP Agorwar Mahabir Prasad Agorwar phan ki pi pen ning thelo si ta nili tum ning thenak lo non ke Mahabir Prasad Agorwar, he is the first contractor, but now no need to claim pibanke. Not he is not a first class contractor. No need to take long banke. Alang get third class mandel. Suppose he need to first class contractor pen. Asin ang cepat lang na ini. Dahil no need to makari. Lasi dolamara aratum sodak ke jongpon ke lahendo labangso adolong ke kimpon lapuan ke sai oya jok nona matsi kaheno dak jiang ring theta lapen labangso dolong ki kimpon sangti arlong lapen semen ki pipon ke meme mate ke chok chia jok si non ke labangso dolong ingkok wang wang pen aduk jang plung lo lasi labangso dolong ke arni do edat jeposi rada tumpen ning ke phupi alam ning je pon renti anparta bangso dolong thengpon etsi akimi semar pon thunang poputa rada tumpen ning je pon renti contractor MP Agorwal lapen engineer atum methang ali kelong jiaphan chematha loksi klempon rong bose rada tumpen akoi pipon lasi labangso dolong nonamat karbena autonomous council lapen local MSC mate forest board chairman Richard Tokbi VDC chairman Sarkoi Rongphar PWDEM lapen MLA atum nonamat ademalongan nang homri pen
nanglang serak nangji lapen labang so dolong kikimpi pami nangji putara ratumpen chuneng ripon labang so dolong kawe penajok aralatum kesungnang ningkan ko anni kacicakna lapen non sorkar pen labang so dolong kikimpon seta keklem pipon pamimedat ke ningduk lo posi ratatumpen ningjepon lasi kikimpi pamika japan halda ke do aratatumpen chuneng ripon anparta adai ke do engineer lapen contractor atumaphan aruna tengpen ingsaibek nang jipu sodak pen ke hang padopon lapen pinrem ponsi nonamat nang ceklem pipa minang jipu ke hang pon pado kajirang pen Andrew Hanse News7 notice kedamtang phaikuni ni phaikrege thomarni inut BJP claim bangpu jesu ke prai PMAYG scheme aparman tangka ka johanga puthak usuka songatum pheram kemai kanipon bangso amayalong usuka hawar ke hat regional committee amaipu bibison terona hinpen kanengje ponke kare benglong aphanta heme jangre mate keduk dat arata tumaphan kapanong pipon PMAYG scheme pipon lo bonsetame kare benglong arlo bangso scheme puthak kacho panglim dupe BJP a sorkaratum kachipupon sabka sat sabka vikas pualong lapuson ke claim ponke choklo mapusi kardupon pado anparta BJP atum kachipu BJP atum ke corruption claim kle ahok pedra da phansi ke claim pipon puke konad lopusi usuka song hinpen kardupon pado bangso along karbengong termas council pencenglo block abidio JE gram sebak atum tame adai do posi akoi pipon anparta usuka achunbang jitu hajar kapen kaning jepon ke kedamtang ni phaikrege thomarni hawar ke hat BDC chairman jesu keprai PMAYG holder arideng tangka surikep joy pen KN pen kaching nang ponalong ahok pet insai nangji lapen karabenglong arlo kedo long crazy ablokta joy pen lang tarlip bek nang jiposi pherang kya thengno nang pachini don আজি আমি এই সংবাদ মেলা কিয় আহ্বান কৰিছে মূল উদ্দেশ্যটো আছে যে গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰা দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দ্বাৰা বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা আঁচনি লোৱা হৈছে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ মানুহ ব্যক্তিসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত তেওঁলোকক এখন গৃহ নিৰ্মাণ কৰা এইটো আঁচনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা স্কিম ধৰা হৈছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙত দেখিবলৈ পাইছে যে এই যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ নিৰ্মাণ কৰা এইটো গৃহ নিৰ্মাণ নামত বহুত কেলেংকাৰী বহুত বিসংগতি বহুত অনিয়ম তথ্য ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছে গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই বিজেপি চৰকাৰ সদায় তেওঁলোকে কৈ থাকে জিৰ' টলাৰেঞ্চ এগেইনষ্ট কৰাপশ্যন দুৰ্নীতি শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কৈছে কিন্তু এই যিটো কমিশ্যন ৰাজ যিটো চলি থকাৰ কাৰণে আজি বহুত গাঁৱত যিটো গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰা বহুত ৰাইজসকলে যিটো সুবিধা যিটো উপযুক্ত সুবিধা যিটো PMAYG যিটো গৃহ তেওঁলোকে সেই সুবিধাখিনি পৰা গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰা যিটো ৰাইজসকলে বঞ্চিত হ'ব লাগে Dokmuka Pendukasan Kro News7 notice Haurakhat BDC chairman Jesu Keprayalang Kia Puthak Haurakhat Mondol Asai Hamalong EM Konsing Rong Pipen Pherang Kia Mai Ke Pamo Bangso Pherang Kia Mayalong Karbelong Termas Council EM Konsing Rong Pikaning Je Ponatengke Baponat Pwa Bang Phuaphan Hemso Amen Pen Suri Kep Ke Hangke BDC chairman Jesu Kepray Amethang Jongjung Lek Ke Hangpon Kali Bonta Komatne Abang Phadak Kachijok Dona Bang Ke Dokok Ajokse alang limen pensi tangka ke hang pose lamkar pipon lapen ke isi hini a newspaper lapen news portal along ke paklangpon PMGSY aparman puke jongpon ke ahok kali atheke non bangso alam ki klang bang ke PMAYG mate sarkar pen ki dugdat arat atuma farman ke do ahem sobuta pherang ke amayalong em khonseng rong pipen lam the jai pon aru kardom আজি পত্ৰকাৰ বন্ধুসকলক মই আপোনালোকক ইয়াত মাতি অনা কাৰণটোৱেই হ'ল যে যোৱাকালি মই এটা নিউজ পাইছিলোঁ যে আমাৰ হাওৰাঘাটত কিবা ভ্ৰষ্টাচাৰ কথাটো লৈ নিউজ এটা ওলাইছে এইটো কথাটোৱে মই স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ আজি আপোনালোকক মই মাতিছোঁ যিছু কেম্প্ৰাই BDC চেয়াৰমেন PMAY ঘৰৰ কথাটো লৈ intelligence corruption vigilance group red handed ধৰিছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ কিন্তু মই এইটোৱে স্পষ্টীকৰণ দিব বিচাৰিছোঁ ইছ্যু কেম্প্ৰাই ইতিমধ্যে
15 আগষ্টৰ পিছতে তেখেতৰ পদ আমি অলৰেডি কাটিলোঁ। তেখেত চেয়াৰমেন নহয়, তেখেত আগৰ পৰাই মানে চেয়াৰমেনৰ কামটো কৰি অহাৰ বাবে কিছুমান যি নতুন নতুন স্কিমবিলাক আঁচনিবিলাক আহি আছে, এতিয়া মানে যেতিয়ালৈকে নতুনকৈ চেয়াৰমেন নিৰ্বাচন কৰি নাহে, এপইণ্টমেণ্ট হৈ নাহে, তেতিয়ালৈকে অলপ এটা চাবলৈহে দিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি চৰকাৰ হৈ যি তেখেতক বাহন এটা দিছিলোঁ, এই বাহনটো আমি 15 আগষ্টৰ পিছতে আমি জব্দ কৰিলোঁ। তেখেত বিদেশীৰ চেয়াৰমেন নহয়, তেখেতক আমি অলৰেডি ফাইল প্ৰচেছ কৰা কাউন্সিলত, কিন্তু কোভিডৰ কাৰণৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী কেতিয়াবা থাকে। আৰু আমাৰ মাননীয় CM ছাৰো আপোনালোকে জানে বহুত ব্যস্ততা মাজত তেখেত মানে এই কামটো মানে বিশেষকৈ কৰিবলৈ পৰা নাই। যিহেতু এতিয়া ৱৰ্কিং ছিজন, নতুন নতুন কাম, অন্যান্য কামবিলাক আমি ধৰিব লাগে। সেয়েহে আমাৰ CM ছাৰৰ নতুন কামৰ ওপৰত ধ্যান দি যাতে যেন চুকে কাণে উন্নতিবিলাক আৰু ডেভেলপমেণ্টবিলাক যাতে যেন হয়, এই কামত তেখেতে ব্যস্তৰ বাবে আমি নতুন চেয়াৰমেন এপইণ্টমেণ্টটো ইতিমধ্যে আনিব পৰা নাই। কিন্তু অতি সোনকালে হাওৰাঘাটবাসী ৰাইজে নতুন এজন চেয়াৰমেনৰ মুখ দেখি পাব। আৰু যিটো ব্যক্তিৰ কথা বাতৰিত ওলাইছে, সেই ব্যক্তিজনৰ ঘৰ ইতিমধ্যে হৈ গ'ল বুলি মই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত মানে খবৰ পাইছোঁ। তেখেতে বেনিফিচিয়াৰী হয় আৰু তেখেতৰ ঘৰ অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গ'ল। অকণমান আছে বোলে দৰ্জা এপাত লগাবলৈ। সেইটো আপোনালোকেও যিহেতু ঘূৰি থাকে, আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ পৰাও মই গম পাম আৰু ময়ো ভিডিঅ' মাধ্যমত গম পাম আৰু ৰাইজেও গম পাম। তাৰপিছতে বাতৰিত এটা মানে আমাৰ স্কিমৰ নামটো অলপ ভুল প্ৰচাৰ হৈ আছে। এইটো হৈছে PMJSY বুলি কৈছে, এইটো PMJSY নহয়, এইটো PMAYG গ্ৰামীণ। সেইখিনি উদাহৰণীয় মই কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু তেখেত অলৰেডি আমাৰ লগত নাই, চেয়াৰমেন হিচাপে নাই, সদস্য হিচাপে আছে। আৰু এটা কথা, মোৰ নামটো হাঙুলি চিজাত ঘনিষ্ঠ, ভেৰি ক্ল'জ বুলি কৈছে। Everyone in my constituency is close to me and I am very close to everyone. এই কথা সকলোৱে জানে। ঠেলাৱালাৰ পৰা আদি কৰি বিধৱা, বুঢ়া, বুঢ়ী ইমান আছে, সকলোৰ লগতে মই মিলি থকা ৰাইজে দেখি পাই। Dokmuka Penrukasen Kro, News7 Northeast. Kongres asong atum korkanti, dongka cingtu pathok lamalong tur program kedepon. Bangso along aluhisar puaman pen Karbenglong District Congress Committee amai puan parta abarim HED Minister Khorsinging Tilapen aluhi aman pen kacetangdun Assam Pradesh Congress Committee achun bang mate spokesperson Dr. Mongberongpi Karbenglong District Congress Committee achun bang Sonjip Teron Dunmai Puratul Teron Dunmai Pu Lirlin Teron atum chetangdun si Mayar Dipidon Lason se langlokso sarthetok biarong pen don troksi BJP along ningkang samse pen puthot Congress ayalong chepawdun anparta Dhonitok biarong pen APHLC lapen HSDC songalong kedodon ningkang samsedat ajok Congress ayalong don crazy ahem tunatum chepawdun Mayalong non ke bangji MLA kilikahut Congress ay asong aphan ke pahidun jiaphan Sigjik mate RD dojot alamthe chethan chemumpon Lapen BJP sorkaratum aradaphan chongthui chobai lithu ongloposi jongpon APHLC asongalong Jingbe dunang ne lapen manghu dunang ne pusi rarapan tanpa cini pontu anparta non kebangji surihnira inquiry sianengkan MLA kiligalong Congress ay asongsi highway popose Dr. Mongberong pe hinpen nengjepon bangsolong BJP sorkar ke claim kedam rarapan chongthui chobai hormuhorta ador ke pas open chenglo rarapan ke pamanghu alam mayalong jaipon inquiry apial pen BJP, APHLC, SSC, COC, da Congress long ke join tum da pel son thot si ilitum my meeting it do links tami APHLC, BJP, SSC, COC rat to bangke ilitum long ke join mo da bangke ang thek meu non ke wangji ninkan surhini ra inquiry election than kila bang ang thek meu da pen for country pro da ke hini homosti hini MLA homosti pori Hauraghat la pen difu da pen hini rat ke klang pen ke dak ini klang dak lo je ke wang pen same je
ke wangji election mangke ladake Congress a candidate silan. Sambelang Supen Long Bomongti, News 7 Northeast. Pinnya beta pon se kang tonik lo kado.